Ассалаумалейкум, қадірман көрушілер, Алам Қабар каналының қатысушылары. 17 октябрь 2020 жыл Жалабат Сузақ мал базарына бүгінгі қойларға болған баларды сіздермен чоғы бөлісіп көреміз. Бізбен чоғы отырыңыздар, каналда жаңа болғандар каналға аттаңыздар, лайк басыңыздар, ұсыныстарды комментарийге жазсаңыздар болады. Қойлар да өте көп түшкен, көріп тұрасыздар. Үшмаға ұшқарды 9.000 қалдық те алып барады. Қозыға ұшқар екен. Қозығачы қозылар алынып тұр, ұшылар 7.500-ден болды деді. Оптам алынып тұр. 2.900 болды деп, бір еркек, бір ұрғачы қозыны алып жүріп тұр. Мұна жерде шындай қошқарлар алынып тұр. Қозылар бар екен, 2-тіштен болған қошқарлар екен. Ар бері 16.000-ден болды деді ұшылар. Оптам 16.500-дан, а? Оптам алдыңыз бі барым бір кішіден? 7-11 алдық. Олар 25-ден болдыңдар. Нарық чоңдары 25.000-ден. Мына чоңдарды. Көк 25 болды, екеуі 25. Мына көк 25 болды, а? Еркенсі 20. Чоң қошқарлар кен бұрақ. Қайра сатылат кен бұлар, сата азайды. Көшмал қойзылығының азырымын өшін алды. 4900 болды ұшыл. Мына ұшыл ұрғачы қоз екен, жанындағысы ерке екен, ұшыларды 5000-ден алдым дейді аласы. Беркі чекедегесі ұрғач екен қозылар. Ұшыларды 4.500-ден деп өтеді. Екеуі ерке екен, қызыл мен қара нар жағында тұрғаны. Қанша олды? Қанша да атасы? 9.500-ге сұрақ атады, беріп айтам дейді ұшыны. Солы екен. Ошыл 3 тоқтыларға 19.500 беріп ататкен, бербей тұраткен азыр. Меранос парададағы қозылар келіп қалып тұрға. Егерке метес деп қойшылы. Қаншадан бол ататкен. Алынды өже сатылауы? Қаншада атасыздар? 8 камбал атастыңыз. Еркек ұрғачы? Ұрғач кен, ошыларды. Тегіз барын 8.000-ден деп айтылыш басы ол ататкен. Азыр бұл Өзекөз сұрақ атады. 6.000-ден екөні бер деп сұрақ атады. Ұрғач кен бұлар. Қаяқтан келді шәп бұлар? Барпыдан. Барпыдан келген екен. Мына жерде мұндай чоң солықтар да келіп қалып тұр. Ұшылардан сұрап көрелші, тізіп қоштап барын байлап тұр. Бары ұрғач кен, ұшыл чекедегілер тоқтыларды 7.000-ден башталат кен. Бұл жақтары 17.000-ге чейін бар екен. Ұшыларды чоңдарын 17.000-ден кем бар деп айтылыш бағалар болады. Семіз жақшы чоң солықтар екен. Мұна чекедегілер қошқар екен. Чекедегі қараның 10.000, кейінгісін 8.000 деп айтылыш басы болады. Бұлар тоқтыларды ортада қараны 8.000, жанындағысын 7.000 кем бар деп айтылыш бағалар болады екен. Бағыл батшалы бұларды базарда. Арқы чекедеген 78-ге беріп едіңіз, а? Бұны 7.000 қылды. Мұнда жерде қатты бағаларды қылып жатқа. Қайсыңысын сұрап атады. Азыр көресіз. Еркек ұрғашы бұлар? Еркек бұл. Қаншада атасы бұлар? 7.000-ден кем бар. 7.000-ден кем бар деп айтылыш бағалар болады екен. Оны 4.500-ге беріп тиші жоқ. 4.500-ге тиші жоқ па? 4.000-ден беріп. Қоз қошқарлар жақшы екен. 7.000-ден айтылыш бағалар болады. Қаншадан бересің бе? 6.500-ден болса бересіз. 6.500-ден болса бересіз. Мұна шол ұрғашы қойлар екен, бұларды азыр бағылып атшады. 8.000-ден болса алғылады атады, өз-өз екен деп өзінің таныштар екен. Алушы азыр 7.800-ден сұрақ атады ұшыларды. Бербей жатады. Чоң солықтар алынып тұр, ұшылар бары 11.000-ден болып тұр ұшылары. Оптам алынып тұр. Чекедегісі чоң кен, ұшылсы 13.500 болып тұр. 4 тіштен. 9.000 кем бар деп тұратын оны чекедегі көк қыраны нарқысын 8.000 кем бар деп айтылыш бағалар болады екен. Еркек ұрғачы бұлар? 4 солық. Солық. Бұл да 4 ішкен.
7800 boldu dep bunu Qo'chqordan minib olib chiqib baradat. Qancha berasiz? Buna qo'shib ketsa. Mana shu qo'ydi boz deb aytib жатат. Aytilish bahsi 10 ming dedi. Bunu 11800 ga satıptır. Satıldı mı bu? 11800. Nasıl kaç atasın? Sizden mi bu? Kaç atasın? 9 kamdı. Burgaça? 9 ming kim var dep turat. Bağıldı mı kuladı? 8. 8'e vermediniz. 8 mingge berilmeptir. 15 ming boluptur, 200 kim şular 3'ü. 5 mingden tura gelip atdı. 9 ming 200 boluptur şu. Burgaçda ya solık. 2 tiş toqtıqda oladi şunda. Alışıp tura qalasın. Pusma qo'zlar var ekan, bu yerda shularni 9,5 mingdan deb aytilish bo'ladi. Bunisining 23 ming deydi. 8,5 mingdan satılib turishlar arasında. Bundan bilamiz. Maydalari. Sizler satılgan yerlerini aytib qo'ysanızlar yaxshi-da. 8,5. Qo'zili qo'ylar suyib qolib turgan bu yerga. Egiz o'xshaydi. Qanchada otasi aka? 15'te. Sizlarmi? 15 mingdan kim var deb aytishmalar bo'ladi ekan qo'zilar bilan. Ha. Mana shu chekidagilerde urg'achi to'xtalar ekan. Shularda 11 mingdan oladi. Chekidagi narxi chekidagi semizroq ekan, bunisining 12,5 ming kim var deb turadi. Urg'achi qo'zini 4,5 ming deb qirmoq turadi ekan. Biraz ara ekan. Sovuqlar alınıb tur, 11 mingdan bo'ldi deydi shular. Bundan çoğum soğuklar gelip alıp dururlardı. Qanchadan bo'ladi ekan, semiz yaxshi qo'ylar ekan. Nosu quyruğu tik turadi ekan ular. Qanchadan bo'ladi bular? Qanchadan bo'ladi? 10 mingdan. Yaxshi bolalar bo'ladi ekan 10 mingdan. Ana 4'ünü 11 mingdan alışıptır. Çetilip şey paratqanda. Aların aldığında sizdeki yaxşı. Semiz çoğundur ekan. Biraz baka? Qancha? 8,5. Yo 8,5. 8,5 mingga so'radi hozir. Qaysinisini so'radilar? Maqarani. Kaç kanalda mı olasın? Qor 24, alam qor. Qancha tishdan bo'lib qoldi bularimiz? 6 tishdan. Echki bolalardan ko'ra-chi. Allohim. Qanchada otasizlar? Qanchada otasizlar? 4 ming. Allohim meni. Teken bas qancha oladi ekan tekelar? Tekeni qanchada otasizlar? Ha, echki. Qanchada otasizlar? Jo, semirib turg'u. 6. Qayoqdan keldi? Ha, oldilar ya. Bağılvaça. Qancha chiqdi? 5 mingga so'rabdir, beribdir. Semiz echki ekan. Mana shularni bağılada o'xshaydi. Onu tok bilan chiqarib qo'yimcha. Bağılada. Bemalol aka so'rayver. Qanchada otasizlar? Buyoqdan aka 4,5 deb topishdik. Kichik qarani 4,5 ming deb aytilish bahsi bo'ladi ekan. Erkak urg'achi? Urg'achi, Allohdir. Ko'kni qanchada otasiz? 4,5. To'rt bag'rindagi echki ekan, 5,5 ming kim var deb turadi. Erkak urg'achi? Qayerdan keldi? Toshko'mirdan kelgan ekan, urg'achi. Tag'i bormi? Uyda. Bundaylarni ko'p izlashadi. Bu serkelerde 13,5 ming oladi. Bu olindi hikoya. Qancha oldi? 10,5 ming so'm bu. Ikkovi. Ikkovi 13,5 ming olibdir. Şey, 10 günde tuğut kadar. Ha? 3 ay 10 günde to'ydi deydi. Shvedskiy Ne deydi. ekmek baş, birinci 10 ming deb kim var deydi. Ne biri? Bunu kaçada atarsın? 4 minge. 4 mingga satılıptır birisi. Bunlarla sıkıntı. Bunu 7,5 ming deydi ulag'i bilan. Süt var deydi. Qancha litr süt beradi? Oho. Sen bunda yeşile kal.
Sağ bitkenden keyin bunu satış kerak. Eshitdingmi? Ha? Semiz ekan biroq, semiz yaxshi. O'zi, hem balasi ham bor. Erkek urg'achi bu. Urg'achi bola. Urg'achi. Ne ekan ayt. Ha, urg'achi ekan. Nasıl açsam balası. Ama yine sadece. Ha, çoğun echkilerdi 6000 dan deyapti. Mana candag'larda 3000 dan oldim deb mana shularni. Ha, mana shunday tekelerdi 7000 dan 7500 dan kam bor deb turishadi. Serkeler kimler ekan? Iyisi yo'q ba. Aylanib ko'ring biroq. Bozor Qo'rg'ondan kelgan echkilar ekan bularda. 5,5 dan qo'yib berem deb turadi. Buna çoğunlara qancha tatasiz tekelerden? Sizler emasmi? Semiz echki ekan, mana shuni 6000 ga bor deb turishadi. 5000 ga so'radi dadroq. Bunday qo'shtoq baylangan echkilardan so'rab ko'raychi. Qanchadan bo'ladi echkilar? 5,5 dan bor deb turadi. Buna myuzi yo'qchi. Oşan qancha tatasiz? 6,5 ming tek ekan, myuzi yo'q. Hozir bu yerda ekoni so'radi 4800 dan ber deb so'radi. Qancha tish bo'lib qolibdi? 6 tish. 6 tish. 27500. 27500 ga bog'lanadi ekan, shuni berib aytgan. Bunday quyrug'i cho'ng. Cho'ngga chiqar ekan. Hozir mana shunday bog'larni qilib ochadi tog'larimiz. Bozarda qizitib qattiq bağladı. Bugün negadir çoğun qo'chqorlar ko'rinmaydi qol. Shu chekada çoğun qo'chqorlar bo'lib qolchilar. Hozir biraz aldığa da ajılib ko'raylik. Iki tish qo'chqorlar ekan, shularda tandaşı 16 dan deb aytilgan bağlar bo'ladi. Qo'chqorlar çoğun qo'chqorlar ekan. Ya soluklar ekan, bana. Soluk Sır soğuktur. 12 dan bo'ladi arkadaşlar. Qayerdan keldi? Jideniki. Jidendan kelgan. Bugungi bozorda jalg'izlar cho'ng qo'chqorini usul o'xshaydi. Qo'chqor sotilgan joy sotildi. Sotiladi. Qancha sotasizlar? 70 ming. Kemar deb aytilish bosib oladi ekan. Bozorda bugungi eng cho'ng qo'chqor usul bo'ldi. Bağlıqcha. Qancha chiqdi? Qancha so'rashdi? 25 ga so'radi. Qancha tish bo'lib qolgan? 6 tishga yemi o'tadi ekan. 25 mingga so'rab tur, beribdi. Paroda qanday ham bu? Qarashan. Qayerdan keldi? Bishkek. Qo'lsinda, urg'onlarda. 8800 bo'ldi deb shu. Qo'chqorda oldi hozir Jamila. Buna qadırman görüşler sizlerge bugünkü Жалауат bozorunda qo'ylarning bağların bir qator bozorning barin bir aylanib ko'rsatdik sizler uchun. Biz bilan ardayım çok bolingizlar. Video жақсы лайкты басыңыздар, sunuşlarni kommentariyaga жазсаңыздар bo'ladi. Keyingi chiqarishlarda yo'l olishguncha aman turingizlar.